It's very important for Polish manufacturers because we provide a lot of components to our partners in Germany, Slovak Republic and Czech Republic, and they are providing cars directly or exporting cars directly to US market. So if there will be any collapse of the market, of the export, that will for sure influence our manufacturers and our export will collapse too. Lumea nu este o junglă, ci trebuie să fie guvernată de echitate și reguli. Statele Unite au impus în mod unilateral tarife suplimentare tuturor partenerilor comerciali, încălcând principiul clauzei națiunii cele mai favorizate din cadrul OMC, promovând astfel ideea de America pe primul loc și America specială, încercând să priveze alte țări de drepturile lor legitime la dezvoltare. Ірраціональні взаємні тарифи були піддані критиці та викликали заходи протидії багатьох сторін у міжнародному співтоваристві. Це дестабілізує світову торгівлю, порушує правила міжнародної торгівлі, завдає шкоди системі багатосторонньої торгівлі і не сприяє глобальному економічному розвитку. Presione tregtare dhe fragmentimin gjeopolitik. Padyshim këto janë dy nga pengesat kryesore për zhvillimin ekonomik global. Të dy këto dukuri ndikojnë shumë negativisht në funksionimin efikas dhe eficient të industrive të ndryshme në nivel global dhe në funksionimin efikas dhe eficient edhe të zgjidhjeve global të furnizimit. I think I've spent $10,000 on it. I have shipments that are now stuck. I'm not going to pay 145% tariff on these products. So I basically have said to them, like, let's pause on major production. We're nervous and worried that these businesses that we have spent many years, time, effort, could be at risk of, not existing anymore. Taxele vamale suplimentare impuse de SUA au efecte negative asupra consumatorilor, prin scumpirea produselor importate și reducerea puterii de cumpărare, afectând în special categoriile vulnerabile. Totodată, ele cresc costurile de producție pentru industriile dependente de importuri, diminuând competitivitatea externă a firmelor americane. Insomma, in buona sostanza, gli Stati Uniti hanno perso il peso della loro industria. 15 anni fa l'industria manifatturiera negli States valeva il 15%. Oggi è al 10%, Trump vuole cercare di riportare l'industria su valori alti. Però molte economie avanzate ormai sono soltanto di servizi e sempre meno di industria manifatturiera. Quindi è un equilibrio molto complicato da raggiungere. Number one, it's obviously going to raise prices and contribute mightily to inflation. Number two, it's going to ultimately result in net job loss because American producers will be having to pay more for the inputs for their final products. That means that they'll have to raise their prices on the products. That means fewer people will buy the products, and that means that the factories will have to lay people off. And of course, it's leading to the weakening of the dollar and, according to many economists, a much greater likelihood of a recession. Zgjidhja qëndron te bashkëpunimi ndërkombëtar vetëm përmes dialogut, shkëmbimeve dhe respektimit të ndërsjellët, sepse vetëm mbi këto tre parime mund të ndërtohen marrëdhënie të qëndrueshme që sjellin përfitime reciproke për vendet, kompanitë dhe qytetarët anë mbar botës.